mega do gbenami le apeto Yesu Christo ƒe ŋkɔme. Ye me nya be mi hã mi le to dzi gbe sia gbe leke be miago se enyanyu siawo. Nye dzidzɔ gã ɖe na mi hã be mi nɔ adu eye mi ɖe agbeƒã nyateƒe nya ne miame siwo le sem, miame siwo xɔe tsɔ le dɔwɔme dem. Elabe menye sesia ɖe koe le vevi o, vɔ na xɔe asi la akɔe ɖe edɔwɔwɔ me eye nye nu si ke le vevie ɖe. Ta mi do gbe na mi kem eye egbe la Mawu ƒe gbeleɖia na nye kpli wo be nɔ Kristo Yesu me ekema adze si be wo agbadɔ ŋu fa eye ne eɖe ŋku ɖe nɔƒe la naneke mahiã wo o. Nɔ Kristo Yesu me ekema adze si be wo agbadɔ ŋu fa. Elabe nyateƒe ye wònye be mío katã mi di be míaƒe agbadɔ ŋu ne fa eye naneke megahiã mi o. Amen. Mío katã mi di be míaƒe agbadɔ ŋu ne fa eye ndeke megahiã mi o. Ye nye amegbetɔ le kpekpe ƒe didi. Vɔ leke miawɔ bena miaŋu afal abe leke ye wòdze Mawu nu ene o. Nɔvi lɔlɔtɔwo, Mawu di be mia ŋuti ne fa eya ta ye wòwɔ ŋutɔ ƒe dɔ si ke wòdze be wòawɔ na nye kpli wo ne miawo ŋu ne fa la, eyawoe va yi kpakpe nenewo nye siawo. Azɔ ekpo ɖe nye kpli wo gbɔ azɔ be miadi ale si ke miatɔ make ɖe ŋu ne mia ŋu ne fa la, ye nye miaƒe enyakpɔ ƒe nya si ke ka mi azɔ. Ta ye mi le gbɔgblɔ be Aƒetɔ Mawua elɔ mi. Elɔ mi elabe ye ŋutɔ nye lɔlɔ. Eya ta esia yi la ede be miadze si eƒe lɔlɔ ke tsɔ lɔ mi ma ne mianɔ lɔlɔ ma me. Ne lɔlɔ ma ne kpe nana be míawo hã miatrɔ zi lɔlɔ ƒe amewo. Elabe ame sia ame si ke do dzesie eɖokui le xɔse me be le Kristo Yesu me la, ame atrɔ zi ame si ke me ye Mawu ƒe lɔlɔ le. Ame atrɔ zi ame si ke me ye Mawu ƒe dzidzɔkpɔkpɔ, ŋutifafa, dedienɔnɔ kple ametakpɔkpɔ blibo nɔna. Eye naneke maga do dzikatsoƒo na wo. Eya ta yɔyɔ si ke yɔ me le na wo nɔvinye ɖe le Mawu ƒe nya si ke mi dza xlẽ fifi la, ye nye bena nɔ Kristo Yesu me. Ekema adze si azɔ be wo agbadɔ ŋu fa, wo aƒea katã kpɔ ŋutifafa, wo aƒea katã kpɔ vovo. Elabe vovo kpɔkpɔ nyateƒetɔ ya alo ablɔlivi zuzu alo ame vovo kpɔkpɔ ya etsua gbɔgbɔ me ye do ale luʋɔ me eye wòva ŋutila kple gota sia eye vovoa to egbɔgbɔ me la ye wòado ŋutila. Ta ehiã na wò hã be Mawu ƒe dɔ si ke wòwɔ ɖe nye kpli wo nu be nye kpli wo miavo la, edze be wòhã na tso vovo mɔ ya. Egbe la, geɖe nye ame siwo gbɔgbɔ be mienye Mawu subɔlawo. Geɖe nye ame siwo gbɔgbɔ be mienye kristotɔwo. Vɔ biabia nye be ɖe nyateƒe ye eŋuwo fa ekpɔ vovo va kpe ɖoa, edzidzɔ esia yia le sesewo me le eyi siwo ɖohi ewɔ si be mɔbu ɖo ene ɖe ekpɔa dzideƒo le esiawo katã mea. Nɔvinye, ne enye Mawu ƒe nyenye ma ke nye lɔlɔ ke ye le me la, ke ɖe abe dzidzɔ ƒomevi ma la nɔ me ɖaa eye ŋuwo la fa eye ne eɖe ŋku ɖe nɔƒe la
naneke magahia o elabe mawu mo wo nu katato ene be le Kristo abe nene mala ke ndeke magahia o abreke David glonami le psalm fagbale blavoto be apeto ma wenye pe klola eyata naneke mahia yo ya bia senye be que David yarem ndeke magahia o baha no la ton hie le hia yi que ekale jibe ne nuo hie la amesikele eklom la enuo kata le sivo eya atem chowonai eyete blok kaka jibe na ke mawu apeto mawu fafa enye pe klola tala yekwese be na ndeke magahia yo la bene hie hala ala pouvoir nai ala tue nai eyeta yo blok kaka jine na ma que no vigne me di be miakle nous le yo fagbale miakle ka popo yame le yo fagbale tamaton bukui we asireke to de blavofo eniame afé miakle de bela alléluia biba me mile keklelo ya be miakle le bible ame ba opo nyala e me nyamo le nele be nyamia pa susumo nyayo be nyamia pa etago manyayo que bon maunto peña que un lodaria y es la fia alléluia le enyasio mala mi ekpobe ogla fia bena alléluia mau vola o la po jijo que amesomo vo mawola wa po fo fesese de ore nyere miaole nyatepe ne mi nye Kristo tori de mi vo amawoa ma vo fo aye ma subo me glone isiayi la be mi okata mi di be miafo amesiame di be yafo vo siela menye amentopo museme ochuna o ke maoji khose me ayo ochuna suna amesiame si eyata o levi na o eyo hia na nyeklo be nya segon na maude kama koye wo kokova vayale Kristo makoye unti fafa vayale eya mele kako ye atakpo gbojo hale eyata yo ayenye siabe novi vous mele ega vivi kokpomo o vous mele que sinon nous vivons alors après tout vivitime awo nu beble akpo echia me voa me o vo se vi keke ma unao toto wo do me e ma uyira le jino la asopore jino kere madui afoko kwere o la be ma ofe ya yala enya ya yala ma fo baba ya ma fo nyena ya ta no vinye be di be mi aide le ame já por la vida adeu mau que toanya que la belle Christo me la mau adeu le jogovo na namo jogovo yo lo globe adeu le jogovo jogovo ademe amen mau la de le jogovo amademe et le adadreli amala voilà que ma wo que le yesu metala voilà que ma wo que le yesu metala ajomato o no vigne et yabe nya senya ya okome elabe egbela monsieur me dibe ya fu amerika me dibe ya no poti ta no fu pepemo mi kpobe egbe kike mala ebla koto kple ejima khose ebla koto kple ametafu ebla koto kple amenovi gomososo ebla koto kple enuvle wowo ebla koto kple alakpadada asino viereme ebe yayavo ebla koto kple enuvodi wowo som de doko
Ebla kotople. Nous, madi nous wowo. Que nous vient. Ne le Christ là. Et de la dote si, dokyo. Ben, le kakaye. Et nous, les nyama. Les hihiame. Les amegbeto. Pour nous voir du otala. Ouya. Le miaouya. Que vous êtes Christ toa. Il y a le Christ là. Miaouya là. Mia, pour nous, la tofu kem. Et la belle. Mi nyabe. Mi me gale mi anto de kosio. Que mi le Christo meye. Et y a ta novi. Bible al gbogbo mi ba adewo. Mekale de lugo mawe nyamia pe de la. Adewo le jogbovoe ademe. E ko be jogbovoe la to le jo de ka eve eto ene ato. Ade mawe la de le o me. Que elle ba elle mawe elle Christo me. Pour tomato de roko le mo. Pour mawuya ade le o me godo. Eye oyi jigbo be eye le adadre liam la. E voade que ma wo ade le amadame e amadre liam ha la. E voade que ma wo no vi. Que nous kajebe na wazon. Que enyal boko la mi le fia le kebe Maou ade ou le jogbovoe. Ademe. Eye adedrelia mehala. Vale kema ou novi. Amen. Amen. Sorry. Alléluia. Nya ke gloye Bible na miema. E kalema oji anovinya. E komoji siya dadanya. Novi unchu. De kakwi. De tubi. Dada. Fofo. Chichikle evi. E ko apeto Yesu Kristo jisiya. Ni akho apeto Yesu Kristo jisela. Enya yala towe. Enya gbagbe yala towe. Enya gbagbe meye agbe vavale. Enya gbagbe ya ke ye nyanyu eme ye kokho ale nami. Eye Kristo ye nyala. Amen. Eya tanovi. Et nous si on le veut virer ben na nya egbe. Ben mawu adewo le okatame. Mawu la de le futo pasima. Mawu la de le khame. Mawu la kpota ole e se some. Hallelujah. Hey jibe ade le kufe asime. Mawu ade le kufe asime. Ela be nu katao. Ela be mawu nya gbenala. Agbe isobanami. E ade le kusime. Ade le kufe asime. Le edongoli. Eye le avangoli li mala. Novinye. Ade le eyi fe asima. Alo ade le eyi nu. Amen. Ela ba ye pa meta popo le chiwo ma. Ye pa meta popo le miajima. Abale ke David fa pour ça fa gbale blasik volike. Beaucoup yema sirke gbena. Hallelujah. Ben amesi bobo no maoji po vito fe vovolitola e ya gbona maoba ye pe si chokwe fe nu kanyo fa kpoko nu de mi agbene. Hallelujah. Praise the Lord. No vinya. Nya siade ele tomodo na wa. Miaouya le mia pe mission ke maoyo minala. Eyo mina biba mi adenya te pia fiami. Ne kakari ne swam siam sire mawaji. Menye de ame antopa gbagba jejeji o. La be ne mi pa gbagba jeje la. Ke mi maga hiama wo. Wo ke nyebe
menye mi fa gbagba jeje yo ke bo ma fe do na yi be e ja gbagba le mi anu e o cho enami free alo fa librement e me bia de ke to mi agbo no ke bia to mi agbo ko ye be mi ahwe se be nene mai wo do ema ko ava me na mi pepepe yo ma wo mele na no vi o katra no yo ma wo mele na mi o katra ko le pepe ya se nga popo ya me hallelujah ade wole ade podi ale po adi podi ade wole ade podi me eye ma vo ne gbegble van o ma wi le to ma wo amo apo o adi bo apodi o ple o pade podi o wa gboro nyamadi nya o de nwu fa wa ju fa de Kristo ata de ma wata kakobe bible ko na mi le kuku bla vore kem bana ade wole ade di fwa meme ade di fwa me amole wato pade apodi o bena apodi bena digbo bena magba je ame o no na didi o poto kake mawu ke meyale Kristo ke malela mawu nyagbo be ade wole o katame. Amen. Eyata lovi. Ehia be na nyasia. La be eleve vie be na nyasia. Be vie to ye be kpo le Kristo amelekela. Ka nya be yenye amen. Yenye amen. Ke ye mawu abjina esiyi. No matter how me kale sike no le jimdo. Me kale ke ye etukara o le jojo hikamado. Me kale ke ye vous se so la nigbaji do wo ke do de undo amau ke o jebe na do undo la ke o la o yira o ima la bible ko be am fe ndo unwa am sik am gbe tofe un siko ado undo la me nya ma wu yo ke bo mau de ka nwie e yeta ma gbogbo be no Kristo Yesu me ekema ajesi be Alléluia. Wo agbadon efa nti fafa suasio. Amen. Eyemi dia e ka gbonbela wo la akonu na gbegble ple edo ame. Le nugbelem eye ma vo anigbaji nu epe elawo o. Anigbaji pe la wadawo o. Ninya Anigba pe jife la wa dawo le amegbeto do megbe. Anigba ji pe la wa dawo la. O le society amegbe. O la moto mali yim. Akpo be amawonyo pe. Akaro jibe amawonyo. Wato wonu sikenyo nu nye enu keje. Gakela. Menya mama wonyo. No va do pe yenye fion to vola va go oh ke bube abonye ke le pobe o le bebe ye kene go kakala o mele de ma be ya do le o katama ya do la mo katafa nu na o me. Amen. Praise the Lord. No vi lo to ejebe mi anya nu si o la be eleve na mi. Praise the Lord. Eye gamamala anyabe wo agbado le dédié wo agbado nfa eye ne ehle wo nuna mesio la akwe be de ke mabu o e go be de ke ma hia o ne ehle wo nuna mesio la akwe be de ke mabu o no vi lo to me dibe na sem de ka comme le fia que le vie be mi kata mi anya ela be egbela mi le chachim o le soli me ayim abreke le o jene vo amogba le fu pam leme amogba le ya dun leme e le ayadul mamala amolo tosi chito leme amolo tosi kesino to leme
vɔ wokele ya ɖu ŋkesia gbe la me nya wo nɔƒe tutu o ɖewo ya be pasɔ ŋue ɖo ŋu ɖo be ga ɖo ɖe pasɔ ŋu mawu ɖeka ŋu ye wòdze be na ɖo ŋu ɖo mawu tsɔ míawo ɖe mia nu be mi atsɔ nya to mia dzi be miatsɔe na mi eye nya ye miaxɔ eye miakɔe de dɔwɔme si ke gɔme nye be ne xɔ nya la na be enya ƒe ŋusẽ ke le nya me la ne kpɔ nɔƒe le agbo me eye ko etɔ eƒe dɔ dzi le agbo me ma tɔtrɔ la va agbo me tɔxɛ menye ame ɖe la va da asi le dzi woafi o enya ŋutɔ ke ge ɖe me o la ye le xɔnu ye trɔ zi enya tɔ ke ye mawua eye xɔ nenema la ke ne be ye hã evo eye game me la ala kpɔ ɖoko le Kristo me ala kpɔ ɖoko le nyateƒea me eye nyateƒea ke wɔna me ablɔɖevi la ala wɔ ablɔɖevi vava eye ne nya ablɔɖevi vava me la ndeke ma gahia o abe mawu tɔ la pourvoir Dieu pourvoir la tes besoins mawu ana be wo hiahiã la mawu la kpɔ gbɔ be wo le teƒe be ndeke ma hia o nɔvinye ndeke ma hia o ɖi gblɔ ɖe ɖoko be ndeke ma gahiãm o elabe mele Kristo Yesu me ye me xɔe se bena nye agbadɔ ŋu afa eye nenye be vɔva la magogo nye agbadɔ o elabe aƒetɔ atɔkpɔƒo hã wo gbedodo ɖe ma ya ta do gbe ma ɖe la le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme eye nakpɔ be ɖe mawo ƒe nya ɖe enye nyateƒe nya alo mele teƒe ma hã mawo ƒe nya nye nyateƒe nya goŋgoŋgoŋ eye ne be elɔ tsoe de dɔwɔme ko la ala kpɔ eƒe dɔwɔ hã enumake le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme meda kpe be minɔ to dzi hese nyanyui siawo ele vevie mi le dzi le améliorer miaƒe studioa miake va améliorer le dzi wuya ale be miatɔ nɔ en direct mianɔ ƒoƒo ɖe kple mi eye mianɔ bia enyawo zeka ne ame ɖe mese ɖe gɔme la miade gɔme nɛ lo mawu nekpe ɖe mia ŋuti nekpe ɖe miawo katã ti nekpe ɖe ame siwo katã le sem tso dɔwɔme de ŋuti nade miawo katã dzi lo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme oyra mi geɖe ke miagblɔ be ega yi zã ɖe mianɔvi Yesu yiwo oyra mawo lolo afɔtsiɖo la tso True Forgiveness Mission Australia ƒe gbeɖuɖase le gbe ƒe kekea me oyra mi keŋ lo le Yesu ƒe ŋkɔme amen.